Tokom proljećnih mjeseci radovi u vrtu su sveobuhvatni, a da bi se efikasno i brzo završili, potrebni su različiti namjenski alati ili mašine poput benzinskih kopačica. Dolazak proljeća iziskuje više posla u okućnicama i u baštama. Osim čišćenja zaostalog suvog granja, rezidbe voćaka, sakupljanja osušene trave i ostataka lišća, februar, mart i april se koriste i za pripremu zemljišta za sjetvu raznog povrća ili cvijeća. Za prekopavanje manjih parcela dovoljan je ručni alat. Za srednje do veće površine idealne mašine su motokultivatori. Manji modeli su predviđeni za lakše poslove poput obrađivanja cvjetnih gredica ili za okretanje prethodno omekšane zemlje. Snažniji motokultivatori omogućavaju lakše obavljanje zadataka u širokom opsegu posla, poput njegovanja travnjaka, gredica cvijeća, vrtova, kao i za obradu neobrađene tvrde zemlje. Motorna kopačica Praktik PG 64912 efikasno prekopava i priprema zemlju, te je među najboljim pomagačima baštovana i svih onih koji se bave uređenjem vrta i uzgojem poljoprivrednih kultura. S obzirom na lakoću upotrebe i okretnost, ova kopačica je preporučljiva za rad u manjim povrtnjacima. Kvalitetna tehnologija izrade i kompaktan dizajn korisniku pružaju optimalan radni učinak. Varijabilna širina kopanja ovu mašinu čini maksimalno prilagodljivom za svaki zasad. Pogonski četvorotaktni motor optimizovan je kako bi pružio dovoljno snage bez obzira na vrstu zemljišta. Pogon je posebno oblikovan kako bi se snaga uređaja što kvalitetnije prenijela na radni alat. Zahvaljujući tim osobinama, kao i nisko postavljenom težištu, ovaj motokultivator je sposoban da s lakoćom izvrši sve manje zahtjevne poljoprivredne zadatke. Model ima jednu brzinu, što ga čini praktičnim i jednostavnim za korišćenje. Praktik Garden benzinska kopačica PG 64907 namijenjena je zahtjevnijim korisnicima koji traže snažnu, pouzdanu i višenamjensku mašinu za obradu zemlje. Opremljena benzinskim motorom od 7 konjskih snaga, ova mašina omogućava efikasan rad i na tvrđem, neobrađenom tlu. Širina obrade od 56 do 83 cm i dubina do 29 cm omogućavaju prilagođavanje različitim vrstama zemljišta i fazama obrade, od plitkog rastresanja do dublje pripreme tla za sadnju. Mijenjač sa jednom brzinom naprijed i jednom nazad olakšava manevrisanje posebno u uskim prostorima i na manjim parcelama. Velika prednost ovog modela je dodatna oprema koja uključuje freze sa noževima, dvostrani i jednostrani plug, vadilicu za krompir, metalne točkove za oranje i standardne transportne točkove. Rezervoar za gorivo od 3 litra i rezervoar za ulje od 0,6 litara omogućavaju duži kontinuitet rada bez čestih prekida. Ovaj motokultivator je optimalan izbor za korisnike koji žele maksimalnu funkcionalnost i svestranost u jednom uređaju. Veliki izbor mašina i baštenskog alata za različite namjene moguće je pronaći u svim poslovno-prodajnim objektima kompanije Cerovo. U ovom mjesecu su mnogi od tih alatki i uređaja na specijalnim akcijskim cijenama. Obrada zemlje nije samo jedna od najstarijih aktivnosti civilizacije, već i jedna od najsloženijih. U tome danas veliku pomoć pružaju odgovarajući alati, ali i savremene poljoprivredne mašine.